bavuye no guhaha niba ari for you. You shouldn't have spent so much. Mwana ubu ntiwatanze amafaranga menshi ibintu ntibyaguhenze kuki siza sigagira inyuro ubusa amafaranga ntiyagushizeho uri kuduhahira mwa sho yaciyeho What's wrong with you? I swear, nothing will go on with us anymore. Oye humura nje rwose humura nje na Yamani nta kibazo kizongera kuba hagati yacu. About him, forget it. Am I right? Je ndi kumwe n'umuvandimwe bya Yamani nashaka azatumuke cyabire. Ball for so long. We're all starving now. Inzara iratwishe mwana dushaka icyo kurya natwe. You said that you didn't want it. Sombwe kudashaka kurya. What can we do though? Dukora iki? Hungry? You can't make it all a matter of Je ndashonje ntago mushaka guteka. Okay, I'll prepare. Not eating, you eat shit. Aya nari. No bread here. Nta mugati uri hano mwana. Oh man. Asiki. Think properly. Nanjye sinatekerezaga neza. Sorry for the trouble. Sorry for the trouble. Bari kubwiyazo kapi. Shall I go? Jaku nigendere se njya kubazanira umugati. You go sir? Ujya kuzana umugati. Don't ridiculous, Emmett. You just stood up. Wa mwana ni kujaguru kujya he. Oh no, Ria. But of course you don't. Guys, ndabasuza kabisa ku bantu badukurikira kuri YouTube channel yacu. Icyo nagusaba cyane ni ukanda subscribe. Okay guys. Baba ngo video yanyu ntago irangiye iraje ikomeze. Ahubwo na publicity kato tuba tugiye gucisha. Icyo ngiye kukubwira murabona abantu muri korera filime, abantu bamukeneye filime ko nyibahereza yose duhere kuri episode ya mbere ikaza yuzuye ari season yose na episode yose itakataguye. Nyandika kuri WhatsApp fata nomero muri screen. Hari waba ushaka n'indi filime wabuze ariko ukaba yibuze cyangwa ukaba ushaka filime runaka. Nta kabuza ugomba kuza ukatugana ku giciro gito cyane turaguhereza filime hamwe na VIP. Wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza, tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi nk'abandi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi abatugezeho baritangirwa. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kuroba, narozwe ibitegano ndetse n'ibihuhirano. Naje kubona umuganga gakondo ufite inkomoko muri Tanzania, aramfasha, ubu narakize neza, ubu nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito. Know his thing. We nago muzi. What thing? Kibazo It's like this. My first dream was to play a match. That's already happened. The second thing, well, I don't need to say that here. The third was to go to the grocery and buy bread. Slow, please, come on. Come on. Done enough for you. Useful. Come, let's go. You will be careful, okay? Look at me. Any money? Are you Here. Someone gave me some. Go on then. Okay, how am I? Beast, a monster. yagarutse mu rugo mwibuke kwa muganga bamusezereye aba banavuye bivumbuye bashwanye n'uriya mu Caritas ngo ni Steven sizana nubwo abamurya imboga avuga ati kahambirwa amafaranga yawe se nayanjye ibihumbi 100 byawe ko birutwa na kibiri cyanjye bandi kurya ko naki banagikobokewe yagiye kuzana umugati ku muhanda asigara hakuno. Murabizi neza we iyi mihanda uriya mwana yikuriyemo humura nta kibazo. Don't do that. Don't discourage him. We muca intege nawe kandi. Can't stand it. I'll look after him. Je nako nakumano reka gende mbe ndi kumucunga so. Gende umucunge nari. Kali agaco. Ebe. Show. Ebe. Hakum.
Abantu mushaka kwamamaza abantu mwirwa munyandikira mumbwira ngo mushaka kwamamaza kuri iyi filime. Hano honyine uburyo bwonyine byakundamo. Ndaje ndabaha contact z'uburyo mwakwamamaza mu bindi byose. Sasa yageze hano. Abona muze yamukurikiye na hano. Muze yamukurikiye na hano. Urebe. Ria. My daughter. Ukobwa wanje. Ngano. I won't go anywhere before you listen. Nta hantu nzigera njya mbere yuko ntega amatwi ukanyumva. Banza ushaka umwanya unyumve. Cyo subira mu nzu imbere. On you, my daughter. Ria. Ria. Ntumbera kwereka hakuno kwa I muganga. wish every wound could be cleaned and stitched like this. Nakifuje ko buri gikomere cyakabaye gipfukwa kinahagurwa nkuko iki giki gihanagu. Ariko ntibikunda. I know you'll never forgive me. Ndabizi ko utazigera umbabarira. I don't expect to be forgiven either. Nta nubwo ntegereje kuzababarirwa. Wish you could hear everything from me from the ariko byibura ntega amatwi unyumve. Mbere yo kundakarira kuriya mwana ari uwa George. Umva. No matter where you start. Aho wahera hariho hose. This story ends in the same place. Nubundi iyi nkuru izarangira ahantu. Tire yourself anymore. Rero si ngombwa ngo nzongere mbikubwire ndakwiyamye nshingukaho mvaho. Sign the divorce papers. Genda usinye ibyandiko bya divorce njye nawe tu divorce ibindi byose biveho. Let's not torment ourselves, please. Reka tureke gukomeza kwihohotera, tureke kwibabaza pe tubyihorere tubiveho. If you don't mind, Nimba nta kintu bigutwaye. I'd like to get back to work now. Wandika ngasubira mu kazi. Dore ibintu byakomeye. Ibintu ni ibindi. Congratulations. Felicitation muraho mumeze neza. You're bleeding. Uri kuva amaraso mwana. Nothing bad. Nta kibazo. It's a sign perhaps. It means that maybe our next encounters will be bloody. Wabona ari ikimenyetso kivuga ko ubutangira nitugongana amaraso azamena. Everything. Sibyo nyuma ya byose. About Yaman Ali. Nyuma ya byose tubanze tunamenye ibya Yaman Ali. Okay. You mean that I'm his father? Nabimenye byose ko ndi papa wiwe se babikubwiye. Yaman ni umwana wanje. Uranyumva? I suffered when he was gone. Nababaye ubwo umwana atarahari yaragiye. I rejoiced when he came back. I am his father. Naje papa we wacu Caritas ungere kure y'umwana. I will give my son to you. Nta nubwo naguhereza umwana wanjye wiyama. I don't believe in your sincerity with my son even a little bit. Sinari nzi kugirira impuhwe umwana wanjye ariko sinzigera mukuraho amaso habe nakanzinya. You haven't, Stephen. Utari waranabitekereje byo mubizi Steven. Umwana wanjye se ndamukurekera waririmbye ucezereza ngahe. Steven nawe aba afite agahinda kandi Steven nawe wamwumva nyine tu. Nubwo wenda Steven ari umugome ariko Steven nawe impamvu ze zirumvikana. Kwereka Kalila nawe hakuno. No. Muruko. Carla. Ibintu by'ibyandiko Kalila. Alex yabarutse hano. What happened? Byagenze bite? Mom and Dad are divorced. Urabizi ko papa na mama bagiye kudivorce do. Iki? Bya byandiko bya divorce yabiguye. Papa na mama bari gusaba gatanya. Bari gusaba gatanya. Barimo gusaba gatanya. Alex byandiko arabibona. Aba bana ntabyo bari bazi nta n'umwe wari ubizi usibye Yamani wabiketse abaza nyina ati ese we na papa mumeranye neza cyangwa. Where are Emmett and Rhea? Emmett na Rhea bari. Oh, where did Emmett go? To the grocer. Emmett yagiye kugura umugati. You should have seen him. He was so happy right there. Ukuntu yarishimye ajya kugura umugati mwana w'iki. Is it too early for this? Ubwo ntimutagiye kumuha inshingano hakiri kare mwana. Wait, yari yabishaje. Hehe se hano hirya ku iduka mwana. What a stand-up guy, Caesar. Kinge ngo ni Caesar ntiwanahaguruka ngo uje kumucunga. Avayo kumbe Rhea hakuno. Garutse kureba muzehe.
cyumva ibyo muzashaka kumubwira. Reba taramwegera Yamani abari hafi aho gace bucece. Reba My dear. mwana wanjye, ukanya ko bari aho ngaho hari imodoka yavuye yirukanga igitarakanya yavana Riya mu nzira ataragonga umugabo arakwepa boko imodoka ikubita Emmett avuye kugura umugati Nyagasani. Imodoka yagonze Emmett avuye kugura umugati ku muhanda, umwana nibwo yaragitangira kugenda sinzi. Imodoka yaramusekuye Nyagasani. Imodoka yarijije kugonga Emmett we Emmett hakuno Nyagasani. Imodoka ijije kugonga Mark aba yagonze umwana. What happened? Bigenze bite mwana mabakwe sinzi. Jo Emmett we umwana atangira kuruka ikiremve Nyagasani. Dore amaraso mu matwi. Emmett wibidukora wakabyara wibidukora. Tayari Nyagasani. Urebe filime witu. Emmett deba Emmett deba. Riya areba. Muzana telefone muhamagara ambulance, ariko namwe muri mu biki mwazanye fone mugahamagara ambulance. Sinzi hakuno Emmett amuveri ya mbere kwa muganga bahise bamugarura dogiteri biranga, baramushitura umutima biranga. Sinzi hakuno shitura ibyo bashitura biranga, barongera bakozaho za pasi zabo zo kwa muganga bamushokinga umutima bashiture biranga. Hakuno aba baricaye barategereza sinzi ikibazo. Rebe Okay. Just don't cry, okay? Basi murekera Cry now. Say all the prayers you know, so don't cry. We can't. Basi muvuga amasengesho yose muza ariko mureke kurira. Ikibazo Eva nawe ari hakuno, bose byarabarenze. Akana nibwo kari kakiva kwa muganga. Biraza kumera saa sibyo Eva? We'll be fine. Byose biraza kumera Get to your room for a bit. Basi mugiye mu cyumba cyawe gato yawe mama. Oya. Eva we Eva nawe tayari, dore wa mutima Eva nawe ngurabizana kandi. Eva nawe dore wa mutima we ngurabizana. Emmett mu bitaro Eva nta hantu mujya mwikurikira umwana. N'abaganga barababuza. Niba ukuriye nawe arwaye umutima. Dore ibibazo ngo birazira rimwe kandi nanone Nyagasani. Hakuno baracyari gushitura ni Emmett. Eva nawe hakuno umutima uranga nawe tayari bamuzana hakuno sinzi. Bashitura ibyo bashitura biranga. Emmett we kugaruka byanze sinzi. Uyu nawe batangira kumuhereza ya masheke za bombona ajya ahumekeramo. Rebe abaganga hakuno. What happened here? Hano byagenze bite? They got worse. Akomeje kuremba biranga. Well, Tuber. Byakabije
bikabije ari hafi kutuvamo nawe. Don't ever leave us. Don't you dare. Is 300 ready? Wa mwana we buretse kugenda. Uyu bashitura umutima. Kumukubita ibishinge bagashitura. Come on. Eva. Come on, my boy. Gira mwana wanje Emmett. Don't leave us. Come on, my boy. Eva kareba ko nubwo nakabaraga kari kureba Emmett byanze. Come on, my boy. Gira mwana wanje. Here. Come on, my boy. Gira garuka. Come on. Sinzi ariko. Come on, my boy. Uyu yarwanye nabyo biranga. George yarashitura agira gute biranga. Come on. Byaranze umutima burundu. Hey. 350. Mushyira kuri 350 yararebye. Ni Natali nawe ni umuganga arabibona ko ibintu byanze. Barashitura hakuno biranga. Naje dukomeze na episode yindi kurikiye.